Ya right. Ndetse na ni kama kawa. Nyuma y'akaririmbo gusa Kanye West akubwira ngo mon amour. Cyangwa se rukundo rwanjye. Dutsangira ko bise Magic House. Hamwe na video Robert there. Yana abana baba bafite impano. Let's umva inganzo ngari hano. Sinyige singa ni reality. Yaman. Udusoni sono gira nitukuri imbite. Nta limitasi igomba kubaho. Iyo wakunze. Nibonamo. Ngabo. Nyanze na. Nako musozo gusa konyine. Dutsangira video Robert there. Ndetse na ni kama kawa. Maboy bamwita Kanye West akubwira ngo mon amour cyangwa se igikundiro nawe nimba ufite umuntu wawe ukunda cyangwa se umuntu wemera mubwira ati nabimparire mon amour ya Robert Lani ndetse na ni kama kawaida yan mon amour Kanye West idutsangira ko bisege The Magic House cyangwa se inzu ya maji imerite yateye bangahi arabapusha benshi kuri nosi namikina This love really come right on nipyo byawe They think I'm local too kandumbona nga international boy Video Robert Agasobanuye kuri YouTube channel. Sinagusiga umamaide. Cause all about you. Bimindurira mentalite. Muhindura mentalite. Anani sauce. Aya base. Ngomye love this softy. Ati ndago urukundo rwa ni softy. Nako musozo ko akarimbo tugira duti. Are you the baddest? All the bad. Go be married. VNI. Ya kamugera cyane Rocha mungokora ntamwibagiwe NFN mungusukura 40 ya Damuriani nane mambo VP Patrick Omugashyekiro Mizo cyangwa se Ansel Mizo Ruyenziye kiri gute dutsangira Magic House mu gisikara babyita ngo ni nyumba ya majabu cyangwa se inzi kangayi icanganye ya nako musozo konyine right Robert there nyuma y'akaririmbo gusaka Kanye West tujya mu gutandisa butandisi nya garako konyine bagenzi reka dutsangire icyatuzanye Kanye West ni kama kawaida bakabwira ngo Steven Kanumba wino muhatari kandi kumusanone Narjisi Mohamed nawe arakaboneka mu cyane nyuma Abdul Ahmed nawe nundi muhatari kuri izi filime shaka kuzamamarizaho ni 0728901097 agafilime bakise ngo ni Magic House cyangwa se inzu ikanganye inzu iteye ubwoba script yabaye Steven Kanumba nyakwigendera witabye Imana Rahmed Kantib nakwiye ngo ni kuva ku video Robert Agasobanuye kuri YouTube channel Zakayo Mangulu Ituji Game Mayasha Mirisho bo banagiye bakorana kuva kera cyane Steven Kanumba yungirije producer Ituji Game director aya bas uko atutanyira jensi barakora kutangira kuno ese kubera iki ibyo turashaka twamenya kubijyanye n'izi nkuru sasa hivi ni mwandishi mashuhuri wa vitabu ubu ngubu ni umwanditsi w'ibitabo n'umuntu sasa n'abantu dutangiranye nabo hakuno kugira ngo ukurikire ndetse ugende basha kugira ngo usobanukirwa neza akuyangane kamajwi kariho bantu kugira ngo bashe kugezwa sobanukirwa abantu bakuru kuwezi kujua labda uzee unamsumbua ataka nabwo tushaka kugezwa turimo turibaza se yaba ari ubucecuru mo buramubangamira ubucecuru sasa ari umuntu bashe kureba ngaha ariko ngo birasa nkaho bo basa nkaho barimo kuba bamutesha umutwe bavuga ati ni ubucecuru bwarimo kuba bamutesha umutwe Tanzania anaifahamu vizuri lazima tuwe ushirikiano icyo tugomba kuba twakorana kugira ngo habeho ubwumvikane w'ibi bintu sasa n'umuntu bashe kureba hakuno na abanyamakuru sio tu kumandika kwa skendo bwana ila ni kwa uzuri tunachotaka jamii fahamu mengi kutoka kwake kutokana na ita wanawake waandishi wa vitabu twebwe turashaka ibimuturutseho kubera ko n'umwanditsi w'ibitabo nibyo byonyine dushaka shida subiri
Hebu mureke dutegereze. Wale vijana wametoka mbali. Yewe nyakubaho madam. Bari abantu bavuye kure cyane. Kukufuata wanataka mfanye mahojiano na wewe. Kuba bashe kurebangana uko bakine ko mwagira ubwumvikane ndetse ukabahereza ka interview. Sasa uyu mugore birasa nk'ara bari abanyamakuru bashe ko bari bahanga ngo bashaka ase kuba yabahereza ka interview. Ababwire historia yako ya maisha. Kubijyanye ndetse n'inkuru y'ubuzima bwawe. Nakuomba. Ndakwingenze. Gerageza ugende. Ati wapi ntago nshaka kuvugana nabo. Sema sitaki kuongea na waandishi wa habari. Nimekuambia sitaki kuongea na waandishi wa habari na kujikuwa nashaka kuvugana ndetse n'abanyamakuru cyangwa se abanditsi b'ibitabo. Uranyumva neza? Lakini Angela. Yewe Angela. Kwamba hata wewe pia ulikuwa ni mwandishi wa habari kabla. Ariko wibuka ko nawe kera wahoze uri umwanditsi w'ibitabo ukiri ku ishuri wahoraga wandika ibitabo wandikaga inkuru. Hilo nalijua. Ibyo ndabizi. Lakini henzi zetu. Ariko twebwe amaboko yacu kwa tukiheshimu sana uandishi wa habari. Twakundaga mu gihe cyacu twakunda kugeza ko twakubaha cyane abanditsi b'ibitabo. Lakini hawa vijana wetu wa siku hizi. Ariko aba basore bacu b'iki gihe watu na chuki zake. No, ahubwo ibyo bakora nashika kalamu. Bono gufata gusama kalamu. Taaluma yake kapuni. We akicara muri company professeur bwe agafishira amakuru hanze apfuye ahabari. Njya nawe hapa kwako. Rero niyo mpamvu bajanga ndakwinginze uyituma bari abantu basubirira yaho ngaho. Anita. Kwani wewe ni nani mpaka unilazimishe? Ese wundi wowe urinde kugira ngo ube wampatiriza kuba najya gukora biriya bintu? Yani wowe unajua ni kiasi cha wewe kunilazimisha kuzungumza nao. None ni wowe urimo kugeza kwa mpatiriza kugira ngo njye kuvugana nabo bantu. Waambie siko tayari. Gende babwire ko njye ntago niteguye kuvugana nabo. Bagende. Warudi siku nyingine. Ni bazagaruke nibura undi munsi. Apana none hanga. Appointment maalum. Yewe kandi mbere yuko banaza bazabanze basabe appointment cyangwa se babanze bambaze niba nzaboneka. Okay. Nimba ari uko ibintu bimeze reka menshishene. Sasa aba nabo baricaye bategereje ngo umugore ngo asavugane nabo. Umugore yanze kuza kuvugana n'abantu. Nambi. Yewe madam. Bigenze bite? Yewe. Umugore yadukatiye. Tuondoke bwana. Ni kweli abikata. Yanze ko muvugana. Akiranga barakwereka Steven Kanumba nkanye kwigendera. Yaramuziye. Nenda kaongee nao. Genda uvugane nabo. Hapana. Nabyo nshaka. Sitaki. Nabyo nifuza. Nimesema kaongee nao ni watu wazuri. Ndakuye ngo genda uvugane nabo ni abantu beza. Ibyo uyu mugore ayitabura karabaye. Aramubwira ngo nagenda avugane nabo ni abantu beza. Ese arababwiriye iyi nkuru. Ndagira ngo ukurikira agafilime Magic House agace kambere cyangwa se part 1. Video Robert there. Ndabakunda dusana ni kama kawaida. Umugore arashaje. Nimba afite umugabo, nimba afite abana, nimba afite abuzukuru. Gusa kurikira agafilime bakise ngo ni nyumba ya majabo cyangwa se Magic House. Inzu ya maji ikanganye. Mureke twigendere. Ntacyo gutegereza dufite aha ngaha rwose, mureke twigendere. Tugende. Bataragenda bagenzi uko umugore bamubwiye ngo naze. Aza avugane nabo banyamakuru. Baramushakaho inkuru. Mwemuretse kugenda babyeyi. Mwemuretse. Nigenda ndashaje. Muraho nyuguku. Muraho namu. Uyangane kwa twagutesheje umutwe. Gusa twari tugutegereje. Nataka kujua nini toka kwangu. Ese ni cyundi mushaka kumenyaho? Kagire inkuru rero. Sisi twebwe tumekuja hapa. Twagendeshejwe hano. Tukaandike makala kwenye magazeti. Turashaka kuandika amakuru ku binyamakuru byacu. Wasomaji wetu. Kubijyanye n'abo bantu bakunda gusoma. Tulikuwa nataka kujua kwamba turashaka kumenya history ya ili kitabu cha Magic House. Turashaka kumenya kubijyanye n'iyi nkuru wanditse kubijyanye na igitabo cha Magic House cyangwa se inzu ihambaye. Wabitubwiraho? Nini bibi? Ni kubera iki wanditse kino gitabo? Na pia nanone si nibi byonyine. Kujua story kidogo ya maisha yako. Turashaka no kumenya kubijyanye n'ubuzima bwawe. Wo gatoya mu ncamake. Sasa hivi mzee warashaje. Wana mchumba. Nta fiance ufite, nta n'umugabo ufite, nta n'abana ufite. Ibyo bintu bishoboka gute? Nini si leo utajiri wako? Kueriki sa iyo banga ryavuye kuva kurinda ushaje gutya. Pia hii nyumba
None se tushaka no kuba twamenya watu wengi ambao walikuwa wakiishi katika nyumba hii kubijyanye n'iyi nyubako. Abantu benshi bagiye batura muri ino nzu nta muntu ugeze ayitindamo. Umeishi kwa muda mrefu sana. None wowe ino nzu yituyemo igihe kinini cyane. Mtu yoyote wa karibu. None pia kila siku zinavyozidi kwenda uko imisa agendaga yicuma na nyumba huonekana vipya. Je, kandi wowe ino nzu iragenda igaragara mwari nshyashya nawe kure kagaragara nkaho kuri ko nawe uri mushyashya. Ino nzu ubundi bitebye undi wowe wayishoboshe iki? Ni ikibazo. Sasa umugore nakabaza mo kumubaza hakuno. Katurori arangije areba ku ruhande. Iyi nzu afite umuntu ayikesha. Aba barebye. Ariko nubwo bafata ifoto kayishyira muri salo y'umuntu wambaye imituku n'imikara. Aya bas Robert Beya. Undi yugenda gake. Umuntu nagupangira umutima we yuha agaciro kuko agaciro kambiri nawe. Sasa barakwereka hankureka bagusubije inyuma gatoya. Master P na madamu basi achana nayo. Shari iyo nzu yirekane mari ikintu dutaye mu nzu gisigamo. Kama tumeiba vitu vya watu itakuwaje? Urasabiri sana wewe Shari ndawikoreye umva. Ibwa yeye navuye yo mbabarira nsubiye. Agake Bishimiza ngombya twende. Tugende Shari buri munsi muramwe ngo tugende ukanga kubyumva. Master P ikoreye igikapu ndagiye. Buretse gatoya cyo nkokora. Ngo nkubwire gatoya. Wewe mimi na mke wangu imetushia. Njye na Master P njye na mugora tuvuye muri uru rugo. Dusubiza amafaranga yacu. Agake basubize ngo mbona ko none bakwazerewe ko numva narimo gusobanukirwa neza akwerewe ntago niko gusobanukirwa nyosheke vizuri mumaze murambure mu magambo mu magambo arambuye mumbwire wezi imekwaje bigenza bitese kandi matolema na kejeri tuvane ibigambo by'ubugoryi hangara tutani na wala hatuna utani na wewe twebwe nabo tuma turakinana nawe urabyumva neza taka ni pesa yetu tuondoke icyo dukenera amafaranga yacu tukigendera nye mama niko serious mbona umva nanjye ndi seriye rero atansi sasa none ariko bana yanjye we bwana vinachekesha sana kama amuiwezi murasetsa cyane amuiwezi kwani mnabeba katika vichwa vyenu none se gute mushobora gutwara ubundi bikapu mubyikore ku mitwe yanyu sema maneno hayo mukagera muri muranarira Unajua mimi nakuheshimu sana. Urabizi ndakubaha. Unasikia kama pombe zako na gongo zako pele. Nimba ari bitabi byawe n'inzoga zawirwa winyweshwa aho ngaho urumva bijyana iyo iwanyu. Unachotaka icyo dushaka amafaranga yacu tukigende. Urabyumva neza we? Nikatafutia nyumba nyingine. Kandi deni turashaka indi nzu twigende. Deni yanze gutanga amafaranga. Kwanza baba, umva buretse gato amagabo. Shukuru kwa matusi yako. Reka manze ngushimire ku bitutsi byawe. Nyumvira nawe. Alafu nashukuru. Reka nawe ngushimire. Ku magambo yawe. Ngoja nikuonyeshe. Reka nanjye nkwereke rero sasa. Majibuni nanjye rwose nka deni manze nkwereke ukuntu abandi basubiza. Urumva? Majibu yenye busara za gongo na pombe zangu. Sisi reka nkubwira no kubijyanye n'ibyo bitabi n'izo nzoga zanjye bigambo buryo bivamo. Tuhitaji kupotezewa ntago dushaka gutakaza umwanya wacu ubusanga. Dushaka amafaranga ubundi twisubire. Ugasubira n'uruso rwawe bari kubundi urwaye mu mutwe cyane. Mama nimekuelewa vizuri. Mugore we ndimo ndakumva neza. Vizuri. Ndakumva rwose. Sasa basi hizo pesa zako utapata kama Mungu akipenda. Aya mafaranga yawe rero urimo uravuga uzayabona Imana nibishaka. Ngo iki? Mungu akipenda. Imana nibishaka. Tapenda. Iraza kubikunda none. Irabikunda. Kai kwa raha. Hatulali ntago turyama dufite umunezero. Ntago turya ngo ibiryo bimanuke mu reka mujyana ibyo bigambo byanyu. Enzo se. Wani mama nimekufukuza. None ndakwirukanye. Ndakubaje ndakwirukanye. Nimekufukuza. Wewe uretse gato ndakwirukanye ubundi. Mmetaka kuondoka wenyewe. Mushatse kwijyana ku giti cyanyu. Ubwo rero none nge nimba ntabirukanye mwicaga kunesha umutwe ari umuntu wikoreye n'ibikapu kwanza ni nk'umuntu navuze wikoreye ibikapu umva uvuye kunaraga urazamutse nta n'isoni kukugondelea kuishi kwenye nyumba kama aho kuba muri ino nzu ndakubwiza fungwani utabishana nayo fungwani ubundi turakomeza tuvuge tuburane n'uyu muntu usabiriza ko ndasabiriza urananutse ngo ndasabiriza nta n'isoni hapa tuna haki yetu. Tugane nusu afite inshingano zacu dufite n'itegeko ridufasha. Mbona una mdomo mrefu eti mkubwa? Huyu wa mugore ko ufite urunwa rurerure rwo kuvuga vuga. Au huyu mkeo ulipewa sadaka? Ese ubundi uyu mugore niwe watanzemo igitambo cyangwa ikigoryi. Naomba tuheshimiane. Twubahane. Twubahane we. Mbona sipo naomba tuheshimiane. We twubahane wa mugabo. Shari wafunze mbarigo zawe tukigendera abantu. Ubizi biki kwanza? Umva nyumva gatoya. Mimi sihitaji kufunjiwa heshima. Ngo nshaka kugira ngo nigishwe kubaha. Mume wangu wewe hayakuhusu. Ibijyanye n'umugabo wanjye ntago bikureba. Turimo turavuga kubijyanye n'iki kizu cyawe cy'amafuti. Naho ni mugende. Mugende shamareke kunesha umutwe mugende. Mugende bana, mugende. Master P yikore. Agibwe, shari twagibwe bana mbabare tugibwe yeye. Kwani kama ilivyotokea nyinyi? None mwagira ngo ndabirukanye se. Ili jasho mmepoje?
Na ndio maana nilikuwa nendeni. Mtaniachia nyumba yangu mwenyewe. Wewe mnimjane muraza kunsigira inzu yanjye rwose. Bala. Mwako. Hata watu wakiwaona mnaondoka watawashangaa. Ndanuka abantu bababona muri muragenda rwose baraza kubasira. Ina full kila kitu. Inzu iruzuye. Irimo intebe, irimo ibintu byose. Sasa nizanzu mujya gukodesha, mugakodesha harimo ibintu byose. Nikaishi nambo. Nyumba yangu niacheni hapa. Ngani mundekera inzu yanjye. Njyane mbane nayo. Mwebwe murashaka gukina n'abantu gusa. Sikiyega ariwe. Baso bibweye. Ni bwake. Asa abantu mukunda gukodesha amaparitoma ugasanga paritoma irimo ibintu byose iruzuye iri furu. Nta kintu na kimwe n'imirabura. Boss urabona. Uciye inyuma mu gikari aya madirishya ukuntu ateye rero. Ewana. Urayishyura tu. Hanyuma hano imbere rero urabona. Ukajya no komisiyoneri. Iyi nzu nimba ari we nyirayo nimba ari uraza gusobanukirwa gusa bidatinze. Arabanza turabona yavuye muri noza muri Rwanda. Umeona mwana. Ndakeka ahantu hose wahabonye. Wahabonye. Jinsi ulivyo unaona. Inzu rwose urabona iruzuye. None akarusha k'iyo nzu rero. Nawe kandi uragaragara neza. Hata kidogo akija huko. Kiingia na shemeji na yakiangalia. Ino nzu rwose urumva nubwo haza mu bamura mu kazi bawe cyangwa se akazi mwaye ugiye gushyira mu mago urumva. Nubwo ari abandi bakundwa barangiza bakabakatira bakavuga ngo abandi nta rukundo bagira. Kandi bagira. Ariko buriya tuweze kuandikiana none twandikirana ubundi kono kila mtu anashaka ntago wajya munsi utandikiranye. Sasa nyirinzi we abari na tayari bari update. Labda tufanye hivi tugira gutya tungeenda ndani tujye imbere kuandikiana ili twandikirane biana duhane n'amanimero undi nzu ubundi biyangwe imfunguzo sana tunge ayo bwana iyi nzu irimo intebe irimo ibintu byose we gusa nukuza witwaje imyenda yawe. Aya basi ubu ni wa kabiri tuje mu nzu abambere nta n'icyumweru bamaze igicuku karabaye igicuku mu gicuku we sasa birasa nkaho nyirinzu we nabo mu gipangu nyirinzu nikwa nyirinzu yaramagana nyirinzu dore igicuku dore umugabo nyirinzu ibiri muri iyo nzu nyirinzu baraturanye bari mu gipangu kimwe ariko se ninde kantu nganguye amasahara Andrew ni Andre semanetse ni aya masaha kandi ko bwije araza umugabo yica umuntu ukurikiwe bigenza bite ayiwe bigenza bite umva Mfite ikibazo. Kwa nini kwanza tunakuja kuamshana saa hizo? Kuchusha kunkangura ayo masaha ubundi. Unafikiri saa hizi mimi usingizi mtoka. Urabona ayo masaha ya saa 8 z'ijoro utotsi ndaza kubibona gute? Jamani nakuja kwa. Kuza kunkangura gutya mwana. Amagabo igihakire ndakumuvamo. Mwana mbwira. Nza kumeza tena Piriton jamani. Urashaka kugira ngo nze kongera kunywa Piriton y'amazi? Andrew. Ubire nyimbo unimbangisha sio nyumba kabisa. Iyi ntago ari inzu. Nini? Gwiki? Nisiamini kabisa. Ibi ntago byizeye. Usichokiamini nini? None se nicyo utizeye? Uzuri wa pene cha mle ndani. Hari ikintu cyose maramo imbere. Inzu ni nziza, irasa neza. Usichokiamini. None nicyo utakwizera se? Ndio kanyine mwenyewe unajua tujyana nabyo kubyirebera ariko n'amaso yawe. Urimo uravuga gusa tujyana ubyirebera. Bako nisumbue. Hasi urashaka kunesha umutwe. Utanesha umutwe urumva? Sinyango ndo umuntu vanga. Mimi si kwa mwe bwana. Mbabarira umva. Ay simva hano. Mugabiki hakire ndakumufapa. Nimba ari biki yabonye. Ngareka tugende. Ijoro rwo ibitotse nimba ndongera kubibona tugende. Twagiye ibi bintu by'ijoro ngenda byanga. Kabisa kwa. Araza kumereza uburozi ibi bintu sinzi. Jamani. Turamanutse tugiye kureba ibirimo kubera mu nzu. Umupangara mbwe naza byirebera nka Randi Road cyangwa se nka Nyirinzu. Siku pale utaleo siku. Mwana je nanga kugenda mu ijoro. Igicuku ni kibi. Utembaje usiku. Mwana iri ijoro ryabaye ijoro. Turatambuka. Ni parampora. Ngabo Randi Road tuba mu nzu mu gipangu kimwe. Ya. Tugende se imbere. Tugende imbere. Tugende. We genda wenyine urebe nyine. Guma hanze. Uyanza gutera intambwe. Niba ari iki kiri mu nzu. We injira. Nisubira papa. Kantegereza anga sibyo? Anze ninjire mu nzu hanze ndebe. Ariko nawe iyo kwinjira ariko umuntu mugabo uza yiruka nka nijoro. Akaza guruka. Umuntu mugabo ni gutaguruka. Umugabo nawe araza arabanza arareba ariko umugabo araza akwaza ko umupanga yakodesheje inzu
kwiryama mu bikaba ikibazo. Umugabo araza arareba akose Unajua mambo haya akose mwana tangu awali. nakubwiye ngo ibi bintu rwose ngenda byanga. Sasa wewe None wowe mtu mzima kama hivi. umuntu w'umugabo nkawe Dume nzima, jibaba. umuntu ushaka kugeza ko wagira ubwoba ugatinya ipusi. Sasa kumbe ni Ndani hamna nyau. Na pusi irimo imbere. Kwaje kukuta. Yaani manamia mtu ukaishi huko Swahilini wapi huko passport size. Ibyo ni ibintu babi bahari bya uswa irini hirya. Umva. kweli mwenzi mchanga. Sawa. Na ndio mimi nishakuona wewe mwenzi mchanga. Wewe maje kubona ko ushaka waravukiye ameza tuzi kabisa tu. Na mambo kama hayo. Umuntu muzima ushaka kuvuga amagambo nkayo ngayo. Unajua wewe ni mtu mzima sasa hivi. Menya ko ngo wakuze nagukira umwana. Alafu none unajua nyumba inzu kubwa kama hii. Ningi nziza. Kwanza kukaa. Wiba mu bundi. Lazima utaona kuna vitu tofauti tofauti. Hari ibintu utangira kugenda nyine ubona bitandukanye ni kijya mu nzu nini. Kuna vitu vya ajabu ajabu. Hari ibintu utangira no kubona nyine bitangaje bikanganye. Achana navyo hivyo vitu. Ibyo byihorere. Muamini Mungu. Wizera nyagasani gusa bugiye nyine. Ari Mungu. Imana yonyine abari wizera. Sasa none nenda kalale. Ngagenda uryame. Kesho asubuhi. Ejo mu gitondo. Takuja tuomke. Ndaza kuza tubiganireho. Mbona iyi nyumba safi tu? Ubundi tubigira fresh kwa kwino nzu rwose urabona imeze neza abantu. Ndakuja tuomke. Nari birya inzu turaza kuza tubiganireho. Tuzungumze. La sivyo turaza kuza mu gitondo tubiganireho. Wewe ondoa uoga wewe nenda. Wewe ubwoba bwikuremo urumva. Ugenda uryame ntugire ikibazo. Ntugire impungenge. Nakubwiye ngo wamamaza kuri zino filime 0728 910 997. Umesikia? Umva ntugire ubwoba urumva? Uri muranyumva? Ku mugabo kwamira ku akoze. Iyi nzu umuswa araza akambeshya ngo ni ipusi. Ipusi. Aya bas. Robert Rere. Umugabo akurura ku giporampora. Twegekaho. Twisubire mu nzu tugiye kuryama. Bayise ngo ni Magic House. Nyumba ya maajabu. Mu gatondo. Bwibwi. Randy Road. Deni yarakuzuye. So ugenda ibirenge byitwa ngo mbabarira undebere. Yaraje na. Ageze hakuno. Umugabo twara tubwiye ngo ninjire mu nzu agenda ajye kuryama. Aryamye imbere kuri saro. Abaki. Nese. Niryari. Urane wa mpangayi wanjye cyangwa ntundi. Umugabo arabanza areba. Ariko se umugabo araha wazarebe. Twegera hakuno. Niyo mpangayi cyangwa n'umuzamu bazanye. Wese. Wendro. Andre ari hasi kureba umuntu. Ariko se ndacuramye. Andre ibi ni bikira. Ibi ni iki? niko hapa. Ndiye ubundi. Asikegariwe. Umva kumumyoza. Sasa swali hilo inahitaji mimi nikuulize wewe. Icyo kibazo ari nyoka kikubajije. None wari mu kukimbaza. Umugabo yanze nishuka. Umugabo yarumiwe. Ariko se. Yaani umenitoa chuma. Nose umvanye mu cyumba. Unaona fuza kijanja. Unzana nga mwana. Unzanye ute. Wewe ndio yale. Wewe amagambo ni yandi y'ubugori. labda utakuwa na mwenzi mchanga wewe. Nyama nakuya ko ushaka kufita akabazo tu. Utakomelewa pombe zako. Ushaka kusanga bamwe ibiyoga bya ugasinda. Warangiza ukabisika kuzana aho ngaho. Ariko se. Kandi umugabo. Wewe jana ulala. Nijoro waryamye. Waryamye mu cyumba. N'icyumba n'imiryango nayifunze. None ndatangawe no gusanga ndyamye hano hasi. Aramuseka. Unajua wewe kile binadamu ana kichacha. Wewe ndio kichacha. Abantu rwose bagira imyijima yabo kuri. Kabisa wafite yawe yihari. Nakubwiye ngo nari meze neza. Ino nzu yawe ntabwo imeze neza. Nari ndyamye mu nzu imbere. None nisanze hano hanze. Bishoboka gute? Tanga uje ino nzu ntabwo ndibuze kuyigomamo rwose. Reka. Amafaranga ndemeranya hebe. Ibaza kugira ngo inzu ijye mu marebe iminsi 2. Utanyura isegira nyirayo. Ntabwo wana kwishyuza na nyirinzu. Umugabo asohokanye igikapu cyo mvango mbwire boss. Ndagiye kabisa. Unaenda wapi wewe? Ugiye aseka urame umva. Ndemera ngende na iri gitsi aho nzagarukira nibwe abambere bagibwe n'uwa kabiri nagibwe. Umugabo ari mu nyungu. Ubona abantu
basi kuji unakwenda mwenyewe. Urijanye na amafaranga ngomba kwaka. Amafaranga rwose uyagumane. Nayo nshaka nayo uyagumane. Ingaho ugenda ubwo ayakenyereyeho. So ya kabiri aya mbere bamastapi bayasizemo. None akose. Abantu bose baraza muri iyi nzu. Bagaso ubundi nonzo irimo iki? Tipe nawe arabanza inzu ni nziza. Ariko ikibazo gihari ni kimwe. Hahoramo ifoto imwe. Iyanzu twatangiranye mu kanya ngo hari umugore uyirambyemo. Nituzi impamvu ngo ayirambyemo. Ese iyo nzu irimo ibiki? Barabanza arareba inzu irakeye, inzu irasa neza. Education. Ibibazo, education, uburere. Yawe. Ni nyirinzu. Baba we. Ayiwe data we. Yewe we. Ombe. Arebye ku ruhande. Ifoto itagimanuka. Ifoto itamanurwa. We nukuza gusa gukodesha inzu witwaje imyenda yawe nta kintu na kimwe utwara. Gusa haramo ifoto y'umugabo wambaye imikara n'imituku. Ariko inzu. Ariko inzu. Tasangalia. Areba hano. Umuntu ekewa house ibaza gahabwa inzu nziza nk'ingiyi. Ewa mtu. Una umbwire. Yigaragaza. Warangiza ukamwira ngo ni gute ushobora kuyivamo. Mafurniture kama hivi. Reba kuko reba intebe zirimo hano. Reba kunanu hasa hano harakeye. Anashindwa eti kukaa katika maisha kama haya kuja. Akaranirwa kuba mu buzima ngubu kabisa. Amuna agasiga ubuzima bwiza nk'ubu. Ariko nawe wakwibaza ikintu ari umuntu wanga ubuzima bwiza. Tatizo la education. Akose ni ikibazo cy'uburere. Tuna nini? Kuna vitu vinaniconfuse, vinanichanganya. Ariko nanjye ari ibintu biramvanga aho hano. Nimba ari na education arakora mugabo. Ngiye kuzajya noneho. Benzizo puku. Abo bantu ngiye kuzayangira nkabaye uburere. Kaze mugambaye. Ibibazo ne kugira ngo umuntu asiga hano ameze gutya. Ugasigana umwanga biratangaje. Education. Hakizo education. Ikibazo ni education n'uburere. Mtu ariko umuntu buriya iyo ari umuntu bababwira ngo agace ka kabiri ntugomba gacikwa. Part 2 biragenda bite iby'iyi nzu? Ariko iyi nzu turebye iyi nzu buriya iyi nzu buriya koko buriya ariko buriya iyi nzu akakubita inyuma nayo mwe uruza gucikwa n'agace kayo ka kabiri nabakundaga cyane cyari Magic House hamwe na Video Robert kwamamaza ni 072 8 9 10 9 9 7 tukanatsapa kuri WhatsApp. Alright.